Halor ka khobor bo wei ki doktor jaga Bethany hospital Shillong wala pa positif ka test ke jongu nakalang doktor kinti long sanmit ubalong spokesperson jong kani ka hospital wala pan pau ba uni doktor la shimshti prachte na pa hospital andai ha ka armio tarik jong ni ubna ubradab karkum ke jempen baik ka sarkar la test biang ya u shoba unwan tribang sa hospital berkani ka test ka bala shem na u kalong positif andai ha ka la tarik pad uju ubnai la test biang ya u berka report kala pau negatif Nagalang kebor penyajong hostel ga penpau bak hostel kam sim lakhang ni katrikam baik kemujutrai haborok ki ward jogani ka hospital. Ini doktor ila simski palat RiKhasi tayo menkan RiKhasi. Ketum ki protokol jeng hospital menu ki basim siti kam bunsi ki dai fantas shwa yung COVID-19 shwa bikin joint trade nak mentaka safety jong ki nampang bat jong ki staff. Yang kesampel jong ini doktor masih ke apa kendai tarik ujulai, but report jong ini kelolong positif. Kia masih yang report, like rano eu sha corona care center nak kayu sak jong ini bansah karantin. Ketum belakang dekat sorka, la ringkas biang ini sasisir, hakawai kau tarik ujulai apa, ajar apa, but hakawai second test ilalong negatif. Nampak kalau new COVID-19 udah ujungpan ubatan mai, dan indah tip ha siapang cuma new ujungpan, kalau benar kalau bah new ibal test positif, hak itu kesini ilah memang negatif, hak kesini kebabuat. Tak kita ni kerpat kipat bah kim day penting, mar kila berbuat tang dan sisi. Ini doktor mentah indan symptoms AA. Ikut open Pynshai naliak hospital, bak Bethany hospital Shillong, kenam kan dan shutdown. Ke hospital OPD but perfect services kumki lab diagnostics but IPD services ki legal nila ship kya bha ki la jingada nak penta pentingna ka jingada ya patient but ki staff ki bunha ki protocol kum ka jingsha screen ki nompang but ki visitors ki bawan hospital ka social distancing ka jing ai mask but ki wait ki PPE ya ki staff man kisni ka jing sha spray but sha sanitize hospital man kisni arsin shisni but ki wait ki la jingada ki la yat bed hospital na du bangi li ki staff ni ru mi shattas man kisni how ka ya man ka por na bunta COVID-19 kenapa pentingna ba menu don ki ka jing pang ban nom don ka jing mai ka staff ni ki nompang but para kita jing ki staff hadu bunta kisni ki long negative. Tilmbak ni ka press release yang kuat bertempat kita bah berkendai penting, berkuat, berkendai kebelayaki, lembaga jenis syak, berkendai support yang kini hadu mentah.